Sanjke, čekaj sad malo je. Pobrđe, sve ono asfaltirano. Tu dole, tu su došli do table. Idu tam sad tu isto A ovdje niko ne spominje to. Kaj je ovo? A znači, a cesta je nekad bila u ravnini bez asfalta. Ovoga. Da. Znači sad ide u garažu onda. Pa neće. Kad nema asfalta, nema ništa. Ajde, hvala Bogu, ima vode sad, ne? Da. To nije ni vode bilo. Smo bunari imali. Onda je po ljeti bilo problema. Imaš vode, nemaš, onda vatrogasce zovi. Ajde, onda je grad Križevci je dal 50 i nešto eura. Mislim da su oni donirali, ne? A mi smo plaćali samo 20 eura za 6 kubika i koliko je došlo cisterna, ne? Tako da je to ajde, onda je nekako to bilo podnošljivo. Međutim, mi imamo penziju kak tak, ali tak ti trebaš 2-3 put vodu mjesečno, a oni ko imaju malu penziju, ne znam ko bi dao 60-70 eura mjesečno, ne? Ak ima 200-300 eura penzije. Ja sam morim traktorom, imam dasku, sam se složio što sam to ravno, grabe kopo. Znači, vi ste sami radili cestu ovu nekada? Nismo sami, delali su i poduzeće za cestu. To su bili klanci, velim ti. Tu je stišao oni iz dvorišta u jarak. S ove strane, brijeg. To je sad dušu dalo, smo nasuli. Filo se je zbilo, voda ne nosi, dok se malo voda lovi u sredini, se samo vozi po jednome mjestu, ne voze ljudi s tim tamo. I onda je to, što poravno imam dasku za traktor, što sam se složio, što sam grno šuder i